Ngisacela ukubuza msakazi indaba zama-standing ayitholaphi? Sanibonani mabhinqa ungizwe umlando kamkhulu untombi asemdabala kasamqoma ngoba semthanda sekunjalo ngani zakwethu sekunjalo ke sefikile ke inkosi emabhinqa njengamanje ngiyanazisa ukuthi ngo 8 o'clock namhlanje I will be addressing the nation. 8 o'clock tonight I will be addressing the nation on critical issues, on youth issues, on political issues and on economical issues. Ngizobe ngiaddressa isizwe namhlanje ebusuku ngo-8 kumnyama kubomvu siyakhala ngani zakwethu ngicela abanye nabanye batshela abanye ukuthi ngo-8 ebusuku I will be addressing the nation ngani zakwethu futhi I will give you an opportunity ukuthi nikhulume nami sikwazi ukuthi sikhulume sonke sikwazi ukuthi sibonane sikhulume ngani zakwethu njengamanje kubheka okhethweni izwe ngelethu ma-Afrika kufanele sililwele izwe lethu ngayo yonke indlela eke bantu bakababa bantu baseningizimu Afrika bantu bakanjengoba nevukuthi amadoda ke njengoba sivala ke inyanga yamaqhawe ke namaqhawekazi akithi aguqela ukwazisa isiko lethu njengomuntu omnyama sesikhona ngo-8 o'clock tonight I will be addressing the nation kumnyama kubomvu liduma linetha ungizwe mchunu ngo-8 o'clock ziyakhala president ngizwe mchunu ziyakhala sengishilo